Loron diak maluk sira hasaru malu faleho ami iha programa editorial. Hanesan pemain programa editorial sefo sai konaba kunti udu husi editorial iha publikasaun jurnal estel edisaun ohin sesta lorong sanulu fulan Februari tinan rihun rua nulu resintolu nomos informasaun nebe maka jurnalista estel rekolya no publika wana iha jurnal estel edisang ohinien. Diak editorial iha publikasaun jurnal estel edisang ohinien kolia konaba joven labele sai instrumento politico. E a tuhatene kalian kunti udu husi titlu idane marca una presenza in studio editor jurnal STL Zekwa. Loron diak baita nomos maluk sire uma no fatene bedit agradecita sur malu ya ada desan idane ho kumisaun diak. Diak hene iha publikação editorial iha jurnal STL kuliah konaba joven labele sai instrumento politico. Kunti udu husi editorial idane wisa. Oke, maluk sira oras daun ita bisik ona atau tama iha ilisaun parlamentar tambane maka lekar hanuin idane liusia editorial nian atau fonu ba publiku liliu ba itane maluk joven tu disira katak joven labele sai instrumento ia politiko. Ita hoto hatene kata ka ikusikusne iha kapital dili musuh confronto win nebe maka komete husi itene maluk juventude sira husi confronto sira ne dalam rumah itene maluk juventude sira nebe maka rebenta ona sini studu ibalu sina fatni studa iha sekolah sekundariu ate balu universidade idene hamuso hanu idene be maka bele dehan kata ka estraga itene nasaon tambah saida itene luta na insirane be maka luta iha 24 anos hudi libeta nasaon idene los duni iha tempo neba itene maluk sine luta halo confrontação uin iha sidade nomos iha foho ho objetivo kata-kata buka ukun rasikan mai be ikus ne ita hetan ona ukun rasikan dalam rumah mos ita bele diskonfia kata ema rumah maka uja itene maluk sira hodi sai objektu sirenian basir interese atuha halo bat rumah iha itene nasaon hodi atinji sini hakarak tamane maka ami fahanu ba itania maluk juventude sira iha nasaung idene kataka itanu dar juventude itala bele sai instrumento politico hanesan babain kadatinan wang hira basic ona ilisaon sempre musuh heladet confronto iha fatin idene tamba ita bele nudar joven ita tenke konsente ang katak ema dalam rumah uja ita karik se ita lahanuin kataka nasaun ini itanian senian fali idane maka saya perguntas ida dia ba ita hoto liliu juventude loriku asuai nebe maka fuen maka muris iha era ukunan idane tengki hanuin idane tambah saida nasaun ini atulah ba win se ita continua ho confronto masih utiliza itinerai dan hudi buka muris hanesan dadau kita bawa cira akompani iha kapital dili ita hari husi aspektu ekonomi komesa domina dadau iha kapital hudi buka muris ita sirne dalam rumah hela iha fohole leteneban para ita bele hate ke sira iha kapital dili no sira bele goza nasaung idene independensia ita sayanesan haredit harena indit ka penonton tambah de maluk sira liusi editorial edisong idene ita fohanu ba ita nudar joven tu de fuen sa sira dia kliu hanu ni dia atau halo problema hanesan filosofi idene be maka hamu suhusi itene abong ida nia dehan dia kliu sekolah bukan metenek duke sai atan hanesan karau dudu laba paku laba niela matenek atu halo idane ba ita hoto hatene katak hanesan karau atan idane ita sai atan ba emasiluk exemplo de
iha tempo passado itene abon sira usa karau nene hude samanatar sira kole sagati det ikus sirnian makbatar kaine maluk sira emnebe maka obriga ita sira maka han isin se ita continuahan sene bebek maluk sira imi hanui halusa bahau tristi quando ema utiliza hau na fatin sai atan bahau ni rai rasik ne haus tristi tebes tambah ne maluk sira tempo agora tempo atu estuda nune kuda itene matenek hode ambrua ita bele substitui itene leader nasional sene maka ukun ona nasaung idane ho matenek mak ita bele ukun hobek ita sela ukun ema se utiliza itene ain liman hodi atinggi sini objektivu sira maka sae kereta meta bidru metan goza tu sae osan ita mak sai biti mana fatin ihetin na sound rasik tamane iha bibeng idane ami husuba maluk letore sira liliu hauni maluk joventudi ifu sae sira nebe maka ikus ne halo problema dia kliu kuda metin paz dame no unidade entre ita timur oan no buka atu estuda makas hodine beleluri ita nene saune ne la opoin duke ita sai karau atan hanesan uen ami haemi se ona ita sai objetivo va partido politiku sira ni objetivo atu ne sira belehetan kadera iha uma fukum parlamento nasional iha governo hodi goza osan ita kuetadu lorong kalan quando sira liu ho kareta wan hira sira etan ona manan iha parlamento nasional goza ona osan ita na fatin seharis rai rahun quando sira lao halaitun saele iha itenelet sira sela fihir ita tamane maluk sira dia kliu hanuin estuda buka estuda hunne abang berua ita substitui itenia abong sir nebe maka oras daun ukun ita nersaune hudune kontinunya uluk itene maluk mate biasa nebe maka fosini amba mate ba ukun rasikang idane maluk sira hudi liberta raido ben timur leste tenki hadumi itene nasau si itene nasau itelah hadumi uesa atau hamusu desenvolvimento itene nasau tamane makaliu si bibang editorial idane fohonu ba juventude sira atau labele sai objetivo ba emani interesse significa kata que hati tulu dane nessa chamada atenção ba jovem sira liliu ita tamai ha tempo agora dará tinan político kata que la clarta ita se realiza campanha eleitoral e dane essa fanu jovem sira ne consciência atau labele sai instrumento ka labele sai objeto ba partido político dia kira ne maka conteúdo se editorial edição ohinian ita hakat vali ba informação nebe maka jornal Estel Pública hanesan vai jornal Estel ya pagina sanulo resen rua honia rubrika oen ita hahu pagina dahuluk nian hana bai informação 5 primeiro maka partido político labele insulta malo turmai PST preparado ba eleição parlamentar e datang maka troika único iha freteling no informação selung mak incêndio becora halakon recurso yang umaka insan ulu resinhat no validação nasional veterano cancela dia kene iha informação iha pagina dahulu nian iha titulu ida makulia konaba partido politiku labele insulta malo sa headline sama-sama kredação estel hidi titulu ida sa headline iha pagina dahulu nian oke ita hutu hatena kata ka dadaune konsolidação usia partido politiku sira tama sai bairo iha capital dili bato o municipio ate comunidade nebe maka hela iha arral nebe susah tebes kareta bele movimento tama saiba neba mebe sira consegue lao ain kilometro ba kilometro atu nebele buka votos iha itanilet lihusi kontilu nebe maka amile kar idene tama besok one eleição parlamentar husuba ukuna sira liliu líder partido político sira labeli insulta se itabo sira insulta malu bebek atau buka votos
hanesan ita hutu hatene no kampanya durante ne itania gioventù sira sempre lais munu ba ita bocini lifua se ita bocini lifua na fatin kroat pamalu ema nebe maka itene maluk gioventù nebe maka hadome tebes nia partido dalam rumah nia ihane baru se lahadum malu laiha pas no dame ya baru laran o ya aliano sukularan tandit lefua nebe kroat pamalu entre leader partido politiku sira tamane nudar partido ita tengke hasai lefua nebe maka edukativu atumne hanuin ona itena saunene atu hakat pawen se ita continua na fatin ho lefuan insulta malu lori passado tau faliha uen hodune atingi tene objetivo idane se sai lefuan lasu ida ba itena juventude sira atunne sira hare malu laos amigo dia maibe se inimigo na fatin tambane maka lihusi conteúdo ne fohanuin ba juventude hanesan uhin editorial nebe maka uhin amile karba ita botsira labele ema utiliza ita hanesan karau atun sa ita bele atingi sini objetivo sama hare to ikus sira makhan hare isin ita makhan hare kulit tamane ma conteúdo husi noticia headline uhin parpo labele insulta malo tan lifuan sini be mak uhin amdian nebe diakliu evita confronto iha itene saune diakliu uja lifuan nebe dia hatudu ita bocine programa hatudu itenia didika saun ba servi itena saun idane atulao pawi idane mak itene objetivo nudar jar saun sai ita husu atune ukuna esira lilu leader partido politiku sira tengke hasai lifuan nebe maka dia atu ami jara sanfon bele benati saida maka ita bocira halo doke ita kuda lefuan insulta idene ami sena fatin uja lefuan insulta ne para jara saun ami sena fatin kair atune ami hane hamba malu i wisa se utiliza rai independensi idene ne basine objetivo i ami se saina fatin atampa ami ne saun idene maka kontinuasi noticia ide saun ohin ia pagina dahulu. Significa kata que headline hanesan fohanoin ba partido politiku sira atu iha tempo kampanye ne dia kliu hatudu sirania programa dia kliu tudu sini programa do que ita isuta malo ita idene se cria problema bot ba itene jovem sira tampa ita halai liu itene jovem tudu sira halai liu ba lia fuang ida kroat sira hosira se hakane ko malu ema se aproveita rai idene basine dia ami pubu kik juventude sini bemek tu los estudato kuda matenek iha sini ulu kude substitui ita botsira idane se sai problema bot vai tan saune ni futuro tamane maka ukuna insira liu leader partido politiku sini bemak oras daun uku nomos balu nebe maka hahahu daun ona tama sai baru tu buka botus dia liu ujafuan dia atune ami banati ita botsirnia importante sirato sirnia programa idane mak importante programa tinan lima mai wangira sirat halo saida dia idane maka informasi iha pa zina dahuluk ne ni tahakat fali bapa zina daruak honia rubrika politika nole yang bah informasi hat primeiro maka Estados Unidos da América husu Rusia hapara atake ba Ucrânia Turmai Tom Daly halo discussão ho media ida tang maklabele usa jovem sai objeto no ikus liu pentela atende comunidade hodiak dia kihana iha pazina daruak ne informasi ida maka Estados Unidos da América husu Rusia hapara atake ba Ucrânia ita sama kredação estel hili titulene sai headline ha pagina daruak ne okay ita hotu hatene katak funu Ukraina ho Rusia idane lori impacto nebe mak bote tebes pa mundo tau mak inclui Timor Leste tamba saida lihu sisine funu idane ema hoto nia desenvolvimento lao ita hoto hatene kata Rusia hanesan nasaun desenvolvimento iha area agricultura nian tamane adu furak nebe makasira kriya neba wa sira labele halon importasaun ba iha nasaun nebe makasira persira tambane maka kaujo husufunu idane produson produto uen iha mundu tun tamba
funu Rusia ho Ukraina. Tambane maka Estados Unidos Amerika nia encarregado negocio Estados Unidos Amerika para Timor-Leste, senhor Tom Dali, bangiran nia halo diskusion ho media sira Timor-Leste, nia husu ba nasaun Rusia atau haparo na atake ba nasaun Ukraina tanpa khususnya atake malu nene fo impacto ba krisi ekonomi mundial nebe maka oras naun emohoto preocupa tamane maka espera kata ka lihusi mensaje nebe hatohusi Estados Unidos Amerika hanesan nasaun raksasa iha mundu bele fo hanuin ba nasan Rusia atau ne bele hapara onania atake ba iha Ukraina nune emotutu nia nasaun bele iha pas dame nune sira bele desenvolve ona sira ni nasaun ne ba uin. Dia kira nembak informasi ya pazina daruak nia ni tahakat fal ba pazina ada tolo. Pada rubrika Cidade no Crime, hen vamos a informação lubu kira. Primeiro maka segurança oficial estacionamento la iha vontade de serviço. Termai Ministério Solidariedade Social no Inclusão realiza encontro trimestral. E datang makazu Raikilat Tribunal Haing Ministério Público. Termai Akademiku Husu Tribunal Halo Serviço Independente no Ikusliu ZMT Hopentl la Segura Mercado TBC. Dia kini pazina da toluk nian Cidade no Crime informação ida maka segurança oficial estacionamento la vontade de serviço. Conteúdo husi notícia no isa. Oke dia Hansan itabot sira acompanha no área down iha capital Lili itene funcionário estacionamento cada loron destacada iha mercado TBC nomos iha capital Lili kudune berele recolha a taxa rendimento nian iha capital Lili atunne bele halo desenvolvimento iha internasional tambane ikus-ikusne itenia funcionário estacionamento sira ladun iha vontade ona halo serviço ida nehan causa ida ke ita tem que buka hatene tama seria sira baru ka lai ona vontade atau serviço será que tamba consciência husi menebe maka utiliza transporte público maka la cumprisine dever ka o sira hetan insulta rumah kare ki hatene ka tam saida mebe atu fahanuin ba ita hutu katak nasaune bedi te nebe maka iha capital no iha avançado iha mundo ita hutu nebe muris iha nasaun ida ita tem que contribuir centavos ida ba estado lihusi facilidade nebe maka itene estado hariba hudune halau de momento iha itene nasaun tambane maka lisau nebe maka oras down itene funcionário husi estacionamento la iha ona vontade fahanuin ba entidades liliu iha autoridade município atau nebele hadia sistema ne tamba se sistema ne sira la bukan ya causa ne ni hune ne husi nebe idene se fo lisau nebe la diak atau ne emohutu iha nasaun Timor-Leste liu iha capital Lili atau contribui centavos ida iha fatin estacionamento nebe maka estado estabelece ona tamane maka ho continue notícia idene fohanuin ba entidades hutu liliu sinebe maka usa carreta no motor ita tem que contribuir centavos ida rua ba estacionamento kudune desenvolve itania capital Lili Saifurak hanesan ema raut osa seda raut foermos tem que selo ema halo boto indi tiha capital Lili idene tem que osan tambane hosine serviço idene parte ida atau contribui receitas ba itene estado atau ne bele criar desenvolvimento iha itene sound atau itene sound ne bele hatene no hare katak furak no mos idiak ba itene diak tuir objetivo nebe itene maluk itene maluk nebe maka
luta bara idene ode liberta na saung idene husi independência i ui loron ita independência ona mai hamutuk ita kuda desenvolvimento i ita na saung li husi itene contribuição ho osan centavo ida mai be husu na fatin ba funcionário estacionamento sira atunne na fatin exercita bot sira knar ida ne hansan desafio ida ne be maka ita bot sira soro na fatin semangat atunne halau ita bot sini profissão hanesan segurança oficial estacionamento atunne luri ita saune lao pawe. Significa kata ko titulo dane atau fanun ka fahanoin ba parte relevante liu autoridade municipal sira tu harre kona ba segurança oficial estacionamento dalla Roma tamba facilidade ka o vencimento halo sira tambane makuhinita fahanoin ba autoridade municipal atau bele hare causa husi laiha vontade ni tamba saida. Dia kida de maka informação yang pazina da toluk nien ita hakat fali ba pazina da hat honia rubrika educação no maniora ihane ba musi informação hat primeiro maka laiha equipamentos escola técnico vocacional nem reconverte ba escola secundário geral Turmai lativo hadoring salário professor bele suspende. Dia tamak município likisa professores sedak suficiente no ikus liu veto iha Parlamento Nasional liona porsentu tol nulo resenualu. Dia kihane iha pagina dahatnya honia rubrika educação no maniora informação nebe ita bosir foti ba headline ihane maka laiha equipamentos escola técnico vocacional neng reconverte ba escola secundário geral. Ita sama credação style hiliti tulis nessa headline. Sim. Ita hoto hatene kan escola técnico vocacional hanesan escola ida nebe maka tama iha skill real nebe maka luri ema atau baiha serviço real iha terreno. Mas sinto triste tamba la iha de equipamento escola técnico vocacional la nene sir TQR converte ba fali escola secundário geral. Nebe maka horas tahun acontece iha iten sound tambane maka se ita hanuendit maka escola secundário geral idane komunian nebe ema banghira remata ona escola maski nela continua ona ia universitário idane nebe utiliza ciência no technical nebe maka durante ne escola ia escola técnico vocacional nebe halo watruno maski nela tam universidade. Mas bem, se lá ia consideração ba problema idane ita se na fatin tina batina se produz na fatin estudante ia escola secundário ho fila ba sociedade holiman mamuk tambah lá ia skill nebe maka sira ia tambane maka dihusi titlu notusia idane fohanuim ba Ministério Educação, Juventude e Desporto atu hara de dia ka assunto dene atune bele resolve, se la resolve hanesan uina misiona ema barak se acaba sin estudo fila holimon mambo que sociedade se cria problema uin halo estado lumuras. Jadi tambah itu hatene kata técnico vocacional significa kata sira tengki iha facilidade nebe ke bele tengki iha facilidade nebe adequado nebe tulun itania juventude sirebe maka orastan estuda atune sira bele iha matenek desenvolvimento halo desenvolvimento iha itania. I wangira sira ramata usi técnico vocacional sira mos bele cria rasik serviço besnian rasik idane maka ita hakara katu escola técnico vocacional ne dia kliu halo expansão akahaluan tia para ne escola técnico vocacional ne mak para kliu atune bele produz emnebe maka saihus escola nene nia bele halo batrumo duke nia bele nia remato ne estuda ya escola ne fila fale ba sociedade nia bele halo problema tambah ia skill nebe maka nia atu halo de momento ba itenen sound. Dia kita nembak informasi yang pazina dahat. Ni kita hakat fal pazina da 5 honia rubrika Saudi. Ihana bai informasi rua. Primeiro maka Janeiro Centro Saudi Veracruz resisto malnutrição atos ida neng nulo resintolo. No idatan maka suplemento super cereal bai inang oan suficiente. Dia kia pazina da 5 honia rubrika Saudi ni informasi ida maka Janeiro
Centro Saúde Veracruz resisto malnutrição atus ida neng nulu racing nen neng nulu racing tolo. Conteúdo husi informação ainda não isa. Dia kat fahnu ba público kataka ikus ne malnutrição Asia na São Timor Leste. Nesses dados nebe maka STL recolha kataka ia na São Timor Leste caso malnutrição ne quase 47%. Hela det porcento tolo atau tambah 50% kata balanço entre que metade husi dan ini balance iya ne balansona ida ne triste tambah saida será que ita na São Timor Leste ne iha osam barak dona saun husi na saun uinde makamai osane banabe tambah saida maka estado la halo estudo kodi hatene causa husi malnutrição ne mai husi saida ida ne hanesan informação ne bem maka halo ita triste no obriga instituição estadunidense a ne bele halo pesquisa kodi hatene nia causa saida no banhira heta onne causa tem que irmos atuação e derita husi saida maka itania malnutrição ne as tem que intervenção tambahan nesan durante ni ita hareno acompanhe público ita no estado liusi etapa governo constitucional cria subsídio até subsídio ba fim do ano estado for orsa sirnebe mak circular ya pobunia letene sulibane bedit será que ita halodet lia ita la for prioridade ba itene saude irene tem que halo avaliação iha idak anemoris kata kosa nebe maka ita hetan ita teke kuda iha itene saude tamba saude iha itene limun rasit se ita la investe itene saude uisa ita tu hetan nutrição dia kudu estuda matenek atune bele servi itene saude ne ba futuro irene mansa fohanuin ba público liliu maluk sira ya umano fatene bedit katak saude ne importante tambane maka husuba entida sututo mai ita funu hasulo malnutrição lihusi dalam saída ita hoto tem que a vontade atu serviço macas kode produz aihane ben nutritivo atu ne ita bele consumi ita la bele depende ne na fatimba estado maka atu mai kuda aihan ihetino tamba ita iha ita ne saunene rai bukur barak tebes maybe ita la utiliza ita karak det maka tu buka problema nune osane ita bele hasai barak ba atu kura ita nia moras no ita nia problema so wene be maka ita tem que gasta para buat be maka lalos ida ne maka kontribusi informação ne be maka milekar pa ita ba isan ohin hene ita reka tak numero atu sida neng nulo resin tolo ne iha Centro Saúde Veracruz de iha fulan janeiro ne ita sida conta iha Centro ne sida conta silo ne los dia kida de maka informação iha página dali maniang ita hakat vali ba página da neng honia rubrica economia iha ne ba iha informação hat primeiro maka fenomena eclipse lá iha infraestrutura especial ba turista termai sai membro ASEAN setor privado tem que qualificado e datang mak negócio inovativo precisa apoio financeiro no icusliu oitavo governo basic remata infraestrutura aeroporto marca passo dia que iha página da neng informação ida maka sai headline fenomena eclipse lá iha infraestrutura especial ba turista e conteúdo husi informação da waisa. Oke, maluk sira ita hoto hatene kata ka fenomena la nebe maka emo hoto hi hela ia dia 20 de abril leba Timor Leste saya nesan fatin nebe maka fenomenal ne semusu ia itena saun idene privilégio i na saun barak maka semai hare fenomenal ne mai be sinte triste tuan wanghira itare husi itenia ukuna insira dihan laiha infrastruktura nebe spesial ba itene turista ita durante ne depende makasi tine reseta sa estadunian mai husi fundu mirai se itene ukuna insira
ikus ne sinne sai sinne statement tu katak sirar la fo priorade ba parte de turismo unian idane ita tu hetan resita susilebe se quando laia rendimento substitui atu nevele hatama resitas para estado maski nune ita hutu hatene no acompanha kata durante ne infrastruktura nebe makalau iha itenen saune bele considera kata lento tamba desenvolvimento infrastruktura bele considera kata klalao sorte ita iha orçamento nebe maka ita empresta husi banco mundial sirene maka oras naun halo desenvolvimento liu ba estrada centro sira hanesan estrada nasional husi dili ba bokau no fikeke husi dili ba batu gede idene maka oras daun desenvolvimento lau iha itene saun maibe fiar katak itene estado idene bele mos troca ba mai iha 5 ano kada eleição ita hutu usu para sira bele hanu imba infrastruktura sahenesan fase importante tebes ba desenvolvimento ekonomi internasional no tempo ona atuni itani ukuna sira hanuin atu investe iha area turismo tamba emo tuto hare itani na saunene nya environment nene furok no kapas tebes tamane maka se ita lahadia infrastruktura sirne itenia visitor sine bemak mai visita itena saune atu bele 60 centavos ita vai itena comunidade sia rural uesa desenvolvimento hanesan esperança vai emo hutuniane atlau isa tambene maka ho continue nutrisione fo hanu vai emo toto liu ba ukuna sira katak ita laos fenomenal idene maka atu fo especial mai be fo hanu vai ita bocer atune bele tau osan tama kadatina ita bocer husu osan boti membro parlamento nasional e fukum parlamento nasional na atu desenvolve itenen saunene mai be no fin osan ita bocer tinkira revolve fale idene hansan causa ida ke ami husu povo ami tinki husu be ita bocer tamba semak tinkira devolve fale osan idene sirake tamba ita bocer la ko atu halo desenvolvimento ka tam saida idene maka dalam rumah povo se julga ita bocer ili saun tuir kapsara de nebe maka ita bocer iha dia kini iha informasi kona ba fenomena eclipse solar ka gerhana matahari ne lihusi pagina Facebook oficial husi Direção Nacional Meteorologia no Geofísica dia kata se acontece iha lorong rua nulo bulan Abril tinang ne itamane maka se dihan iha informasi mus kata se dada ema estrangeiro sira liba parte sira benene hakarak atu mai assisti direita iha timor sim tamane maka hanasana statement nebe mak fosayene kataklai infrastruktura nebe spesialitas triste tamba ita tingki servi tin turista sira mai hokun saundia katune sira bos bele kontrua dada osa nebe mak sira lori mai atu kuda ye tin saung idene mak itene esperança se tinen idanene ita sa hetan fenomena spesial ke kebetulan loro mata nene dian taka mundo takatomak idane sena kukun iha lintas Timor Leste nene se itala foprodada ba itenia turista sira atune bele service sira dia kuisa sira atu mai haretan saya fura kusi natureza nebe maka ita investor rau ki itena sound idane hansa preocupações inende maka ita agora dá enfrenta e significa ko informação idane agora fenomena nesse acontece em fulan abril ita agora ia fulan fevereiro significa tak hana sama da atenção ida ba governo lilo ministério obras público atau serviço rurais bali ne hare infraestrutura ne tem que mas que a terror traemos lá problema na arrancata estrada nia katune itene turista sira karak mai hare fenomenal ne tamba rihu ture estimação ne maka ia kata turista ne rihun 5 maka semai hare fenomenal ne iha Timor Leste mak ita lahadia infrastruktura ne uisa sira tu bele mai itene saun
idane maksaya nessa preoccupazione. parte le oportunidade ba itamo satu promove itania. Ne tem que promove também idane privilégio vai ta Timor Leste. Los dia idane maka informação ya página da nengnya kita hakat fali ba página da hitu hina ba honia rubrica desporto. Tirtang mai página da walu honia rubrica página bahasa itu irmai página sia honia rubrica opinião no ya página sanolo no dia rubrica geral han bai informação balum primeiro maka reabilitação estrada VQQ watu carbau fase preparação no to irmai PAM Ermera hasoro Mapcoms idatang magfasilita maho deficiência ba vota no idatang ikusliu maka CNE hasoro representante Santa C husu oração dia kihane editor ya informação ka ya punya conteúdo com a reabilitação estrada VQQ watu carbau fase preparação ya. Sim, maluk sira hanesan itabot sira quando vai a parte leste vai a fiqueque oras não itena desenvolvimento começa lá o da down nehne ba Liliu estrada liliu quando vai a estrada nebe maka envolve juventude no foi sira maka contribuir diretamente a nebahu di halo desenvolvimento liliu halo drainagem halo pengerasan no buat uin nebe maka oras non lao neba idane positivo tebe tambah ne maka dadau ne itene estado preparado na infraestrutura maibe sebele kare kuso atu infraestrutura nene lao la laispa atu ne hanesan itahutu hatene kata ke bulan April se hamuso fenomenal nebe maka uniku iha mundo ye mabarak semai hare fenomenal idane tamane maka maski ya fase reabilitação maibe husu ba entidades nebe maka toma responsabilidade ba assunto ne liliu Ministério Público atune bele hare questão sinene atu hadi dia klaiba para ta facility ne maluk sirbe maka mai ya itna song idane nune emos itne inan feto sirano itne mau sirbe maka produto UNB maka ia município sira bele facilita sira lihusi estrada nebe maka ita hadi aba atun bele lori sasinan produto atune bele lori mai mercado ne ita bele minus numero malnutrição nebe maka oras naun hoto to questiona ya iten saung idane. Oke, dia idane maka informação ya página sanulo. Turma ita hagat ba página sanulo singida continuação no ikus leu página sanulo recen rua honia rubrica figura ihan ba ya figura nacional ida Vidal de Araújo. Husikala professor Bafali iade. E editor ya conhecimento itu angkona ba figura dane. Dia hanasan professor iha ida ka nimures idane tamba ita badinas hode kuda itene matenek maka maski ita hanesan uen ihanene Vidal de Araújo nia uluk hanesan profesor nia bafali ya son autoridade de apoio empresário sira ihanasan idane privilégio tebes bania tamba maski ni hasan profesor hanesan educador maibe ni husikela idane hudunne bele contribuir diretamente ajuda itene maluk empresário sira liu husi formação no UNB maka oras down ia ne profissional ne profissão ne mos la siluk lalet maka atu eduka tamba ide ia uluk nia eduka labarek mas ikus ne tinki hasuro bot sira empresário bot sira atu eduka sira satu saya empresário ne dia katune luri nasaune ia desenvolvimento liliu ia parte ekonominya nebe tambane maka husu maluk sira mai ita vanati saida maka senhora Vidal de Araújo nia profissão atune ita tenki ia matenek ia setor uin atune ita muda faliba ia faten selok ita la sinti kata ne laos itin profissão maibe na faten servi ita nia comunidade uin satu luri na saune ia parte de momento.
Dia kira maka figura nasional José Vidal de Araújo-nian. Dia maluk sira ida maka informação nebe jornal Estel Pública. Ba maluk sira nebe maka karakatene klean kunti udu husi título hirak nebe maka uhing ami fosai ona bere acesso iha jornal Estel. I maluk sira ida maka programa editorial ba edisang uhingnian. Husi studio hau Zefa Parada hamutuk ho equipa nebe serviço atau brigada i Lorondiak.